интригу показали. А Динамо как раз лишняя, 7-я. Ei piti kaugemmal. Sees. Poisid, jaga ära sealt. Hea pall, Päh! Не удалось. Hea pall, Päh! Что вы так играете. Ну, не знаю, хочешь ли физухи у них. О, 1-0, 1-0, Велька прошла. Слышал, да? 1-0, Велька выигрывает. О, бросай. Давай. Samamoodi edasi, Hea võitlus! Hea võitlus! Seisa, seisa! Не берут. Hästi, Päh! Davai, Henri, olge valmis, nüüd tagaposti läheb! Здесь дополнительного времени не будет. Davai nüüd! Poisid kaitses sinna! Viis minutit! Российские в основном. Jõuad veel, Tim! Tubli, Tim! Tubli, Timo! Saad veel loodma, aita loodma, hästi! Saad loodma! Väga hea loodma! Liiga ja kaasa! Hea loodma! Nii on! Vaata, kas siit võib olla või pallid Võtta kiirelt! То есть, ну, по-нашему. А, ну да. 21-15, да. Мы на стадионе еще не успели построить. Они построили.
Tim, aita! Teine kollane. Ma ei tea. Aga miks? Hästi! Сильнее, ты ёлки-палки! Timo, aita! Hea töö, Timo! Ära tee! Может и красный. Но он сзади бежал. Eldar! Parem kaitse! Värav peale! Что лежал? Он 2 минуты лежал. Laur! Он команда выиграл. Ну пока.